Fiesta in Pastillas and Another hour of more fun. More Kulitan starts right now. Asa ka? Taga MOR. Who wants the bass? Live on the mix right now, it's DJ Mitch. Mix DJ Myth. Live on the mix right now, it's DJ Mitch. This is MOR Mix DJs. Okay, ganyan nga po nila 741 Mayroon Radio. Lubig sila sa mga nag-subscribe sa kong YouTube, mga kamila YouTube channel, JSK TV, James Patrica Official, live meron, no? At i-live ang sayo talupig sila, mga kamilya. And don't forget to subscribe para updated sa mga live nato sa YouTube o live night latag vlogger. Para updated sa mga video na ako, no? Na ako ito ka video soon upload tag laing pa para ay kasika sa tuwang YouTube channel yan, JSK TV, James Patrica Official. Ayan, live na live ang site, alubig sila, mga kamilya. Oy, Frequency Idol! Salamat sa pagtanaw, sa pag-view. Live on the mix, DJ Biff. Live on the mix right now, it's DJ Mitch.
Brought to you by Lagi-lagi sarap. Red Horse Pamigado. Max with Red Horse Extra Strong. The #1 beer. Ito ang tama. Safeguard. No compromise. Trust only Safeguard. Are you ready? Ako'y sa'yo, ikaw ay Sama po may lubing lubing sa atong sa DJ Met, sa lubing sila lahos. Alright, may hapon sa tananay. Karon ding hapon day kita-kita niyo dira sa kuan. Na corporate event na sa Marco Polo Hotel powered by Gian. Sala. Then in March 16 at 1 PM na ako din sa Quezano Mactan Island Mall ay artista ambot sa na network sa na artista powered by Gian Audio din ni gabi kita-kita niyo happy fiesta or ambot sa event ani. At Talot Barili Gym, powered by BBM Audio. Ako din pasalamatan ang Chapter President Tita Sipin Brianes and to all chapter officers. And also to Barangay Captain Junior Brad Reganas and all Barangay Councilors. See you there. March 16, Talot Barili Gym. Powered by BBM Audio. Kaban ako na sa DG Harris at na DG Fair ug si DG Bombay. And March 17, nagida Battle of Supremacy Quest for the best. First battle din na sa kwan. Eversley Ground, Hagubigaw Mandawi in front sa Leonard Wood Elementary School. Na ay battle din, mini battle of sounds. Ako rin pasamatan ang Core XT family and the Sound Skill Group headed by Dennis Colina. Ang members Harry Alcornan and Mix DJ Met. Inclusive for everyone, a seminar about sound systems sa buntag, then prizes awaits for only 25 pesos. Brand new Pioneer DJJ SB3 P5 amplifier and more. See you there mga kapamilya. Right, that's the data, March 17, Sunday. Starts na siya 8 AM onwards. Then, March 18 and 19, Happy Fiesta, Sityo, Kamansilis, Barangay Lao, Bourbon. Alright, powered by Vices Audio. Thanks to Barangay Captain Leticia Arki, Nubanan, sa mga kusyaro, ni President Danilo Mongas. O, bunyag today sa bata ni Brad Marnel Mongas. Alright, salamat sa invite, Brad. Then, ngayon muna